Letra e parë e Apostullit Gjon, kapitulli 3. Rreshti 6. Ne kemi pra te kapitulli 3, rreshti 6. Kush qëndron në të, nuk mëkaton, kush mëkaton nuk e ka parë dhe as nuk e ka njohur. Ndërsa në greqisht përkthehet, kush qëndron në të, nuk qëndron në mëkat. Kush qëndron në mëkat, nuk e ka parë dhe as nuk e ka njohur atë. Shikoni dhe një vëllezër. Pra kapitulli 3 rreshti 6 thot, kush qëndron në të nuk mëkaton, por duhet nuk qëndron në mëkat. Dhe kush qëndron në mëkat nuk e ka parë dhe as nuk e ka njohur atë. Dhe fejnë πάνω se αυτό που λέει με το λόγο αμαρτάνω. Εμείς δεν το έχουμε εμείς αυτό το λόγο. Εάν μπορείς να μας πεις κάτι από αυτό για να το καταλάβουμε. Να σας το πω από μέσα πώς το λέει ακριβώς. Atëherë vëllezër, diçka do thoj vllai në lidhje me këtë fjalë, sepse ekzistojnë dy fjalë në greqisht, domethënë të ndryshme, fjala amartiso dhe amartano janë dy terma të ndryshëm. Njëra fjalë do të thotë mëkatoj, ndërsa amartano do të thotë qëndroj në mëkat. Për këtë do të na thoj diçka më tepër vllai. Για να το δούμε αυτό, θα πάμε πρώτα απ' όλα στο Ιωάννη, στην πρώτη επιστολή Ιωάννη, πάλι πρώτο κεφάλαιο, το 10 εδάφιο. Që ta shohim këtë, do ta shohim përsëri tek letra e parë e Gjonit në kapitullin e parë, paragrafi το 10 εδάφιο είπες αδελφέ. Ναι, το 10 και στο δεύτερο το 1 και το 2. Ναι, paragrafi 10 dhe 1 dhe 2 nga 2. Ecë. Po të themi se s'kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar dhe fjala e tij nuk është në ne. Djema të ri ju shkruaj këto gjëra që të mos mëkatoni, dhe në qoftë se ndokush mëkaton, kemi një avokat te Ati, Jezu Krishtin të drejtin. Ai është shlirësi për mëkatet tona dhe jo vetëm për tonat, por edhe për ato të gjithë botës. Εδώ τώρα λέει, εάν κάποιος πει ότι εγώ δεν έκανα καμιά αμαρτία, λέει ότι είναι ψεύτης ο Θεός. Tani këtu thotë se nëse dikush thotë se nuk kam bërë mëkat, thotë se e bën Perëndin gënjeshtar. Γιατί ο Θεός είπε ότι όλοι είναι αμαρτωλοί. Sepse Perëndia tha se të gjithë jemi mëkatar. Μας τα γράφει όμως αυτά για να μην αμαρτήσουμε, να μην κάνουμε την αμαρτία. Na i shkruan këto që të mos mëkatojmë, pra të mos e bëjmë mëkatin. Αλλά θα πέσουμε, όλοι θα κάνουμε αμαρτία. Por do të bijem, pra të gjithë do ta bëjmë mëkatin. Όταν αμαρτήσουμε έχουμε τον Ιησού Χριστό και πάμε με το αίμα του και μας καθαρίζει. Dhe kur mëkatojmë, kemi Jezu Krishtin dhe kërkojmë gjakun e tij që të na pastrojë. Πάμε τώρα στο τρίτο κεφάλαιο αυτό που λέτε, στο 6 εδάφιο. Shkojmë tani tek kapitulli 3 në paragrafin e 6. Atë që thatë. Εδώ πέρα λέει, όποιος μένει μέσα στο Χριστό δεν αμαρτάνει. Αμαρτάνω σημαίνει δεν μένω μόνιμα σε μια αμαρτία. Këtu thotë se kush qëndron në të, pra në Krishtin, nuk vazhdon të mëkatojë, nuk rrin në mëkat gjithnjë. Δηλαδή, δεν κάνω κατ' εξακολούθηση κάθε μέρα την ίδια αμαρτία. Domethënë nuk bëj për ditë të njëjtën mëkat. Παράδειγμα, ένας άνθρωπος συζεί με μια γυναίκα, κάθε μέρα συζεί μαζί. Për shembull, një njeri bashkëjeton me një grua, pra çdo ditë dhe për herë bashkëjeton me te. Είναι στο ίδιο σπίτι, στο ίδιο κρεβάτι, είναι συνέχεια στην αμαρτία, είναι μόνιμο αυτό. Janë në të njëjtën shtëpi, në të njëjtën krevat, pra është mëkat i vazhdueshëm. Αυτό είναι το αμαρτάνω, δηλαδή είμαι μόνιμα σε μια αμαρτία. Kjo do të thotë se është mëkat i përhershëm, pra është mëkat i gjithnjë. Ενώ το αμαρτήσω, μου ήρθε μια επιθυμία, κοίταξα πονηρά, συγχώρεσέ με Κύριε μου, καθάρισε με. Kurse kur themi se mëkatova, është për një moment, pra shikova dikun që nuk duhej dhe them Zot më fal për shikimin që bëra dhe pendohem. Όταν κάποιος καπνίζει, παραδείγματος χάρη, είναι συνέχεια το τσιγάρο στο στόμα του, δεν σταματάει ποτέ. Kur dikush pi cigare,
Për shembull, e ka cigaren gjithnjë në gojë, nuk ndalën kurrë. Όταν ένας έχει μια κακία με έναν άνθρωπο, δεν θέλει να τον δει. Είναι μόνιμα μέσα του αυτή η αμαρτία. Kur dikush ka një të keqe për një person tjetër brenda tij dhe nuk don që domethënë do ta mbaje këtë të keqe për atë person. Ο άνθρωπος που έχει αυτή τη μόνιμη αμαρτία πάνω του και δεν την αφήνει, αυτός αμαρτάνει, αυτός λέει δεν γνώρισε το Θεό. Njeriu pra që e ka këtë mëkat brenda tij dhe nuk e heq këtë mëkat, ky do të thotë se ky njeri nuk e njeh Perëndin. Γιατί αν αυτός ο άνθρωπος ήξερε τι πάει να πει Θεός, Sepse ai njeri po ta dinte se çfarë do të thotë fjala Perëndi, δεν θα έμενε στην αμαρτία, γιατί έρχεται φοβερή κρίση για αυτόν αν δεν μετανοήσει. nuk do të qëndronte në mëkat sepse do të vijë gjykim i tmerrshëm mbi të nëse nuk pendohet kurrë. Όποιος λοιπόν λέει μένει μόνιμα, αμαρτάνει δηλαδή, μένει μόνιμα κατ' εξακολούθηση σε μια αμαρτία, αυτός ούτε είδε το Θεό ούτε το γνώρισε. Kush qëndron pra në mëkat të përhershme, ky do të thotë se as e ka njohur Perëndin dhe as e ka parë kurrë. Γιατί λέει δεν μπορεί να αμαρτάνει, Sepse thotë nuk mund të mëkatojë. θα το δείτε αυτό και στο 9 εδάφιο. Για πηγαίνετε στο 9 να δείτε πώς το λέει. Dhe këtë mund ta shohim edhe tek paragrafi 9. Ta shohim se si e thotë. Για διαβάστε το 9 και το 10. Kush lindin nga Perëndia nuk kryen mëkat, sepse fara e Perëndisë qëndron në të dhe nuk mund të mëkatojë sepse lindin nga Perëndia. Për kësaj njihen bitë e Perëndisë dhe bitë e djallit. Kushdo që nuk praktikon drejtësinë nuk është nga Perëndia dhe i tillë nuk është ai që nuk do vëllanë vet. Βλέπετε εδώ πώς το λέει. Αυτός που γεννήθηκε από το Θεό, Shifni se si e thot pra këtu, ai që lindin nga Perëndia δεν μένει σε μια αμαρτία συνέχεια. nuk qëndron në një mëkat të vazhdueshëm, Γιατί μέσα του μένει το Άγιο Σπέρμα. sepse brenda tij është fara e Perëndisë, e shenjtë. Προσέχτε εδώ. Δεν δύναται να αμαρτάνει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι μόνιμα στην αμαρτία. Nuk mundet pra ky njeri të mëkatojë, nuk mundet pra ky njeri që të qëndrojë gjithnjë në një mëkat të përhershëm. Δεν μπορεί να σε αφήσει το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα σου να είσαι μόνιμα στην αμαρτία. Δεν μπορεί να ησυχάσει αυτός ο άνθρωπος. Fryma e shenjtë që është brenda nesh nuk mund të na lejë pra në një mëkat të përhershëm, sepse njeriu që ka frymën e shenjtë nuk e lën fryma e shenjtë të qëndrojë në të njëjtin mëkat. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί μέσα του ζει το Άγιο Σπέρμα του Κυρίου. Τον έχει αναγεννήσει ο Κύριος. Nuk mund ta bëjë pra mëkatin sepse brenda tij është fara e Perëndisë, pra e ka rilindur Zoti. Όταν λοιπόν βλέπουμε έναν άνθρωπο και είναι μόνιμα σε μια αμαρτία, Kur e shohim një njeri që është në një mëkat të përhershëm, έρχεται και μας λέει ναι, αλλά ο Κύριος με αναγέννησε και με βάψε με Πνεύμα Άγιο. vjen na thot, po, por mua më rilindi Zoti dhe më pagzoi me frymë të shenjtë. Έτσι ήρθε μια γυναίκα η οποία κάπνιζε και ήθελε να τη βαφτίσω. Λέω δεν σε βαφτίζουν. Kështu erdhi një grua që pinte cigare dhe donte ta pagzoja dhe i thash nuk të pagzoj. Λέει μα εσύ ξέρεις καλύτερα από τον Κύριο που με βάφησε με Πνεύμα Άγιο. Thot ma ti ja e din më mirë se sa Zoti që më pagzoi me frymën e shenjtë. Λέει ο Κύριος επισκέφθηκε και σε βάφησε με Πνεύμα Άγιο για να τα αφήσεις αυτά. Όχι για να μας κοροϊδεύεις. I them Zoti të pagzoj me frymën e shenjtë që ti lesh të gjëra, jo që të vish të na tallësh. Αφού έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο, σημαίνει ότι έχεις πιο δύναμη και από αυτόν που είχε αναγεννηθεί απλά. Tani që ke marrë frymën e shenjtë, kjo do të thotë se ti ke forcë më tepër nga sa kishe që ti lësh këto. Πώς μπορείς και αφήνεις την αμαρτία πάνω σου? Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Si mund ta lësh mëkatin tënd mbi vete? Domethënë diçka nuk shkon mirë këtu. Εδώ η Γραφή μας το ξεκαθαρίζει. Δεν είδε τον Θεό ούτε το γνώρισε αυτός ο άνθρωπος. Ψέματα λέει. Shkrimi na sqaron këtë dhe na thot se as nuk e ka parë Perëndin dhe as e ka njohur atë. Gënjeshtra thot. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα πει ο Κύριος εκείνη τη μέρα ποτέ δεν σας εγνώρισα. Kjo është ajo që do të thot atë ditë Zoti se ikni prej shporruni nga unë se s'ju kam njohur kurrë. Θα πούνε μα Κύριε λαλήσαμε γλώσσες. Ma do të dëgjojnë, do të thojnë pastaj, Zot ne folëm gjuhra.
ο Κύριος θα τους πει ποτέ δεν περπατήσατε στο θέλημά μου, ποτέ. Zoti do t'ju thotë se kur nuk ecët në vullnetin tim, kur. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αφήνουν την αμαρτία, Janë ato njerëz pra të cilët nuk heqin dorë nga mëkati, παρόλο που ο Κύριος τους έδωσε δύναμη για να την αφαιρέσουν από πάνω τους. pavarësisht se Zoti ju dha forcë që të hikin nga mëkati. Είναι άλλο λοιπόν το να κάνω κάποιο λάθος και έπεσα, Është tjetër të bëj një gabim pra dhe të bie, και άλλο το μένω συνέχεια στην ίδια αμαρτία. Αυτός δεν έχει γνωρίσει τον Κύριο, ούτε έχει αναγεννηθεί, τίποτα δεν είναι. dhe tjetër të qëndroj në një mëkat të vazhdueshëm, ai as se ka parë Perëndin, as se ka njohur kurrë. Εκείνη την ημέρα θα πει στον Κύριο αυτό που λέει και σε εμάς τώρα. Atë ditë do t'i thotë Zotit ato fjalë që na thotë edhe ne sot. Κύριε, στο όνομά σου ακόμα κάναμε θαύματα, ξεβάλαμε δαιμόνια. Zot, në emrin tënd ne bëm mrekullira, dëbuam edhe demon. Γιατί πιστέψανε στον Κύριο και τους έδωσε δύναμη ο Κύριος. Sepse besuan në Zotin dhe Zoti ju dha forcë. Αλλά θα τους πει, υπάγεται απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Por do t'ju thot, shporruni nga unë ju që keni bërë pa udhësi, se s'ju kam njohur kurrë. Ξέρετε τι πάει να πει ποτέ δεν σας εγνώρισα. Ποτέ δεν περπατήσατε στο θέλημά μου για να σας αναγνωρίσω πραγματικά σαν παιδιά μου. E dini çfarë do të thotë se nuk ju kam njohur kurrë? Do të thotë se kurrë nuk ecet në rrugën time, në udhën time, që t'ju shoh si bitë e mi. Γι' αυτό να φοβηθούμε, αδερφοί, και να μην παίζει κανένας με την αμαρτία. Për këtë arsye të friksohemi për këtë dhe të mos luaj askush me mëkatin. Amin. 2 Mbretërve, kapitulli 14, rreshti 25. Sto δεύτερο Βασιλέων, po edhe herë tani, Kapitulli 14, rreshti 25. το 14ο κεφάλαιο, το 25 εδάφιο είπες? Ναι. 25 εδάφιο, αδελφέ. 2 Βασιλέων, 14ο κεφάλαιο, το 25 εδάφιο. Ai rivendosi kufit e Izraelit nga hyrja e Hamathit në detin e Arabahut, sipas fjalës së Zotit, Perëndisi i Izraelit, shqiptuar nga profeti Jona, biri i Amitajt, që ishte nga Gath e Theri. Pyetja është, këtu flitet për një profeci të profetit Jona, por që nuk gjendet në shkrim. Ναι, δώσ' τι θέλεις αυτό, αδερφός. Εδώ μιλάει για μια προφητεία το οποίο δεν βρίσκεται στο λόγο. Një profeci e profetit Jona. Μια προφητεία του Ιωνά, του προφήτη. Ναι, θα δούμε και άλλες τέτοιες προφητείες οι οποίες δεν παρέμειναν μέσα στη γραφή, δηλαδή δεν βρέθηκαν. Do të shohim edhe të tjera profeci të cilat nuk mbeten të shkruara në shkrim, domethënë nuk duken. Παράδειγμα, ο Ιούδας αναφέρει ότι προφήτευσε, λέει, ο Ενόχ, ο 7ος από Αδάμ. Për shembull, Juda thotë se profetizoi Enoku i 7 nga Adami, Ότι ήρθε ο Κύριος με τις μυριάδες αυτού. se erdhi Zoti me mirat e tij. Δεν έχει βρεθεί κάπου αυτή η προφητεία. Dhe nuk është gjendur kund kjo profeci. Τώρα υπήρχε κάποιο βιβλίο εκείνη την εποχή και δεν καταγράφτηκε, μπορεί. Tani mbase mund të kishte një libër në atë kohë, shkruante këtë dhe ai libër nuk u gjet më. Το λέει δια Πνεύματος Αγίου, δεν το ξέρουμε. Thot nëpërmjet frymës të shenjtë vetëm, këtë nuk e dim. Θα δείτε όπως και ο Απόστολος Παύλος λέει έγραψε και επιστολή προς Λαοδίκια, αλλά δεν διασώθηκε αυτή η επιστολή. Do të shohim se apostulli Pauli shkruaj një letër edhe kishës së Laodices, por nuk u shpëtua ai shkrim, domethënë nuk. Τους λέει να την διαβάσουν γιατί ήταν χρήσιμη η επιστολή, αλλά δεν διασώθηκε. Ishte letër e nevojshme, domethënë, e duhur, domethënë, por nuk u shpëtua që të mund të futej në Bibël. Δεχόμαστε ότι γράφτηκε αυτή η επιστολή, απλά δεν την ξέρουμε. Pranojmë se është shkruar letra, ajo letër, por nuk e dim, nuk u gjet. Δεχόμαστε αυτό που λέει ο Ιούδας ότι προφήτευσε ο Ενόχ, αλλά δεν διασώθηκε.
E pranojmë atë që tha Jakobi, Juda më falni, për se profetizoi Enoku, por nuk u gjet ai shkrim. Και εδώ δεχόμαστε την προφητεία του Ιωνά, απλά δεν έχει διασωθεί η συγκεκριμένη προφητεία. Edhe këtu e pranojmë profecinë e Jonas, por nuk është shpëtuar ky shkrim, domethënë nuk është gjetur. Amen. Amin. Ç'kuptojmë me shprehjen hiri Perëndis? Τι καταλαβαίνουμε με την έκφραση «η χάρις του Θεού». Τώρα αυτό θα το δούμε και σε επόμενα μαθήματα, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Këtë do ta shohim në mësimet e ardhshme. Do ta shohim edhe në mësimet e ardhshme sepse është temë e madhe. Με λίγα λόγια, η χάρις του Θεού είναι ο Χριστός. Me pak fjalë, hiri i Perëndisë është Krishti. Για να μην χαθούμε αιώνια, έκανε χάρη ο πατέρας και έστειλε το γιο του. Që të mos humbasim në përjetësi, bëri hir Ati dhe dërgoi birin e vet. Γι' αυτό θα δείτε τον Πέτρο να λέει για τη χάρη ταύτη, λέει. Εννοεί το Χριστό. Dhe për këtë arsye shohim Pjetrin që thot për këtë hir, ku do të thot për Krishtin. Σας το λέω έτσι με λίγα λόγια γιατί θα το δούμε παρακάτω, θα κάνουμε μαθήματα για τη χάρη και θα δούμε τι είναι αυτό. Do ta shohim kur të bëjmë mësime për këtë temë, që ta shohim hollësisht. Η λέξη χάρη με λίγα λόγια τι σημαίνει? Δεν αξίζαμε κάτι και κάποιος μας το χάρισε. Fjala hir me pak fjalë do të thotë se nuk ishim të denjtë për diçka, por dikush na e dhuroi, na fali. Η μεγαλύτερη χάρη που έκανε ο πατέρας για μας ήταν να δώσει δώρο το Χριστό για μας. Hiri më i madh që bëri Ati për ne është që të japë dhurat Krishtin. Και μαζί με το Χριστό μας έδωσε και κάποια άλλα δώρα που λέγονται και αυτά χαρίσματα. Dhe bashkë me Krishtin na dha disa dhurata të tjera që quhen dhuntit ose harizmata. Χαρίσματα είναι δώρα, μας τα έδωσε, δεν τα αξίζαμε. Këto dhuntit na i bëri, pra na i dha dhurat dhe nuk ishim të denjtë, por na i dhuroi. Η μεγάλη χάρη όμως, το μεγάλο δώρο που έκανε, είναι να στείλει το γιο του να πεθάνει για μας. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στο σύμπαν. Hiri do më thënë që është hiri më i madh që u bë, është që dërgoi Krishtin në të gjithësinë. Όταν λοιπόν έρθει πάνω μας αυτή η χάρη, Dhe kur të vijë mbi ne ky hir, όταν γνωρίσουμε τι σημαίνει Χριστός, kur të kuptojmë se çfarë do të thotë Krisht, τότε αυτή η χάρη μας διδάσκει να αφήσουμε την αμαρτία και να ζήσουμε δίκαια στον κόσμο αυτό. atëherë ky hir na mëson që ta lëmë mëkatin dhe të jetojmë të drejtë në këtë jetë. Αμήν. Είναι μεγάλο θέμα, θα το πούμε όμως πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Është temë e madhe dhe ta shohim me detaja në vazhdim. Libri i profetit Ezekil, kapitulli 20. Στον Εζεκίλ το 20ο κεφάλαιο, αδελφέ, το 20. Rreshti 25-26. 25 και 26. Në çfarë faqe ke tani? 865. Prandaj u dha statute jo të mira dhe dekrete me të cilët nuk mund të jetonin, dhe i molepsa me vetë dhuratat e tyre, me qenë se ata kalonin në përzjarr çdo të parlindur të tyre, për t'i katandisur në shkretim të plot me vim që të pranonin që unë jam Zoti. Pse Zoti u dha statute jo të mira dhe dekrete me të cilët nuk mund të jetonin? Kjo është pyetja. Αδελφέ, η ερώτηση είναι γιατί ο Θεός τους έδωσε Διάταγμα. Διατάγματα που δεν ήταν καλά. που δεν ήταν Ναι. καλά και δεν θα μπορούσαν να ζούσαν δε αυτό. Ναι. Αμήν. Τους τα έδωσε γιατί δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος να τους πει τα σωστά διατάγματα. Ju a dha sepse nuk ekzistonte një njeri që t'ju tregonte statutet e drejta, e të sakta. Ακόμα και ο Μωυσής που τους είπε για τη γη Χανάν δεν μπήκε μέσα. Akoma dhe Mojsiu që ju tha për tokën e Kananit, nuk hyri në te. Γιατί είναι όλοι οι άνθρωποι αμαρτωλοί.
sepse janë të gjithë njerëzit mëkatar. Για να φέρει τα σωστά διατάγματα από τον ουρανό έπρεπε να τα φέρει αυτός που μπορούσε και να τα κάνει. Që të sjellë dekretet e sakta nga qielli, duhej t'i sillte ai që mund t'i bënte. Παράδειγμα, Për shembull, στην αρχή ο Θεός είπε στον Αδάμ θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του, τη μητέρα του, θα απασχοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο μία σάρκα. në fillim I tha Adamit se do të lejë njeriu baban dhe nënën e vet, do të bashkohet me gruan e vet dhe do të bëhen që të dy një mish I vetëm. Δεν είναι ξεκάθαρη παγκόσμια εντολή. Nuk është I qartë ky urdhër për të gjithë botën. Παγκόσμια εντολή και ξεκάθαρη. Një urdhër pra I qartë dhe për gjithë botën. Για όλο το ανθρώπινο γένος, όχι μόνο για τους Ιουδαίους. Për gjithë njerëzimin dhe jo vetëm për judejt. Οι Ιουδαίοι όμως θέλαν να χωρίζουν τις γυναίκες τους. Por ti δεν κάνουν για τις γυναίκες τους. Οι γυναίκες, οι Ιουδαίοι λέω, δεν τους άρεσε αυτός ο νόμος, θέλαν να παίρνουν πολλές γυναίκες. Γενικά όλοι οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Judejvet nuk ju pëlqeu ai ligj, pra dhe donin të merrin jo një grua, por më shumë gra. Είχαν και γυναίκες, είχαν και παλακές. Kishin edhe gra, kishin edhe konkubina. Γι' αυτό τους πει ο Κύριος μας στο κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο στο 19 κεφάλαιο. Për këtë arsye ju thot Zoti jon tek Ungjilli I Mateut në kapitullin e 19. Του λένε συγχωρείτε να χωρίσει τη γυναίκα του για οποιαδήποτε αιτία. E pyesin dhe I thonë, a është e falur për njeriu që ta ndajë gruan për çfarëdo lloj arsyet? Και ο Κύριος τους λέει τι έκανε ο πλάστης από την αρχή? Dhe Zoti ju thot, çfarë bëri krijuesi nga fillimi? Άρσεν και θήλη τους επίησε. I krijoi mashkull dhe femër. Και θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν η σάρκα μία. Dhe do të lejë njeriu baban dhe nënën e vet, do të bashkohet me gruan e vet dhe do të bëhen të dy një mish I vetëm. Το μία δεν σημαίνει δύο, μία. Që të bëhen një, nuk do të thotë që të jenë dy, por të jenë një. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, όχι εκείνους, εκείνο τώρα το ένα ζευγάρι που το συνέζευξε ο Θεός, ο άνθρωπος να μην το χωρίζει. Atë pra që Perëndia e ka bashkuar, nuk thot ata, pra dy veta, për atë, për një flet, që Perëndia ka bashkuar njeriu të mos e ndajë. Τους εξήγησε λοιπόν, ο Κύριος τι έλεγε ο Λόγος του Θεού. I shpjegoi pra Zoti se çfarë thoshte fjala e Perëndisë. Αυτοί του λένε γιατί ο Μωυσής μας έδωσε έγγραφο διαζυγίου. Dhe atëherë ato thojnë, përse Mojsiu na dha letërndarjen që të ndajmë me një letër gratë. Εδώ είναι η απάντηση αδερφοί μου. Këtu është përgjigja. Σκληροκαρδία σας. Është për këtë e bëri Mojsiu për shkak të zemrës tuaj të ngurtë. Από την αρχή όμως δεν έγινε έτσι. Por nga fillimi nuk ishte kështu. Ούτε συμφώνησε ποτέ, ούτε συμφωνεί ο Θεός με αυτό. As nuk binte në dakord Perëndia asnjëherë dhe as nuk bie në dakord me këtë. Ούτως ή άλλως αυτοί τη χωρίζανε τη γυναίκα τους και παίρνανε γυναίκες πολλές, όλοι εκεί παίρνανε στην Ασία. Si do të ishte, ato I ndarin gratë e tyre dhe merrnin shumë gra atje në Azi. Τουλάχιστον λέει ο Κύριος δώσεις ένα έγγραφο διαζυγίου να καταλαβαίνουμε ότι είναι χωρισμένη αυτή η γυναίκα τουλάχιστον. Dhe ju thoshte Mojsiut të paktën jep një letërndarje në mënyrë që ta kuptojnë njerëzit se ajo grua është me të vërtetë ndarë. Αποστάσιο το λέγανε, δεν ήταν καν διαζύγιο. Ishte letërndarje, domethënë që të ndahen, të distancohen dhe nuk ishte as pak, as divorc nuk quhej. Τους έδωσε λοιπόν αυτά τα διατάγματα τα οποία δεν συμφωνούσε ο Θεός μαζί. U dha këto dekrete pra për të cilat nuk binte në dakord Perëndia vetë me ta. Όπως θα αγαπήσεις τον πλησίο σου θα μισήσεις τον εχθρό σου. Ποτέ ο Θεός δεν θέλει να μισήσουμε τον εχθρό μας. Sikur urdhri tjetër që thoshte se të duash të afërmin tënd dhe të urresh armikun tënd. Një gjë të urrëtje nuk e deshi kur Perëndia. Γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη το άλλαξε τελείως. Λέει εγώ σας λέγω αγαπάτε τους εχθρούς σας. Kurse në Dhjetën e Re, Zoti I ndryshoi plotësisht të gjëra, tha ti doni armiqt tuaj. Το έλεγε αυτό, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει κανένας. E thoshte këtë, por s'mund ta bënte askush.
Γι' αυτό τουλάχιστον αφού τον μισείτε που τον μισείτε, τουλάχιστον βγάρτε τον έξω να μην είναι κοντά σας. Να τον σκοτώσετε κιόλας. Derisa s'mund e bët këtë dhe mbeteni në urrëtitjen tuaj, të paktën largoni nga afër jush, mos jetë derisa e urreni. Δεν συμφωνούσε λοιπόν ο Θεός με κάποια πράγματα. Nuk binte dakord pra Perëndia me disa gjëra, Είχε εκφράσει τη βουλή του από την αρχή, e kishte shprehur fjalën e tij që nga fillimi, αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τα κάνουν γιατί είναι αμαρτωλοί. por njerëzit nuk mund ta realizonin fjalën për arsye se ishin mëkatar. Σε εμάς τώρα στην Εκκλησία ο Κύριος μας λέει ότι αυτή είναι η εντολή και αυτό κάνει. Kurse për ne në kish na thot ky është urdhri dhe këtë do të bëni. Αμήν.